Igo abayimusiye kurwase county assembly ya Kisii na barabo babeire bakumwegerera umugavana Simbarati na otebati babwati bobe bonde bwensinere asiba bamuganiriye Onyonga ko mwachinga kinyororo irwekiranie mirimo yayo buna egwererete umurikeito Brighton Makori no roboti urwaso bwagare magega yo moseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga kororekana ega kumoju umugavana bwe county ya Kisii nigabona abayimusiye be county ya Kisii besokiri na kumwegerera umugavana we county ya Kisii. Tunataka kukasifu jambo hilo na kusema ya kwamba sisi kama viongozi hatujawahi hata siku moja kwenda kwa gavana wetu kwenda kuosha vyombo vile ambavyo alikuwa anasema. Baukwana nigabona batebiruna barabumba bwatime chandende yonsi ino mugavana. Hatujaona hata kwa kosa yake ni nini. Ikiwa kuna kosa, mheshimiwa Senate na viongozi wengine kuja tuketi chini tuongee kama watu wamoja tunataka kuendeleza hii kaunti yetu mbele. Nigobono balireira yogo chikomosira umugavana irigikirania chira chiaye. Sisi kama viongozi tuko nyuma ya gavana wetu na tunataka kusema ya kwamba tuko ngangari na tumejipanga ya kwamba tutasimama na gavana wetu kwa sababu siku 60 hakuna kitu mtu amefanya. Na abachumbe bali bakunya koteba igoro ya impeachment. No impeachment in Kisii assembly. Kusia maneno ya mheshimiwa Simba kufanya maneno ya audit. Mtu yoyote governor is a manager. Akipewa kazi hiyo lazima ajue ni akina nani wafanya kazi wake. Na alikuwa anafanya katika kila idara, department. Anajua nyinyi ndio madaktari, anawajua wote. Madriver anawajua wote. Wale wanafagia anawajua wote. Madirectors hivyo. Akawajua. Korengana na bemusiabu bakwana negetoseni Candice TV nigobono banyarire bagoteba nirebu yabarayi bonsi gochamo iri gukwanira asomo chando obereta se county ya Kisii. Inarenge kumusaba abachumbe ntubwate kianda in Kisii na tugatwara aba MCA 71 ekero muntu akawo murayu muya ekere mechando yabeire tigaturangira ni twensia abajumbe abachumba abukianda no moseneta ne gavana ne deputy gavana pamoja na aba MCA 71 toikaranse elinde tobora ninga kitokorera abantu amagenderero tiga umweshimiwa wetu Onyonga achengora no tori na ntubuna abeshimiwa tuerebe kiranga sengentu yokubareta amo onye mangana narare ngo bobisi arikire tikabona nyareta arabu kyagero tenenira arabu erinde nantu tosoegati erinde to abagayani dende nando Onyonga bono ukali kurubona marogoba braba no marogoba mambia gyara kene keyo gyakorekanire kuri mwachore tuguchyo bisi kuri twachore tukene keyo twakorire oimokoga ndo chikorangali umokutano bogetutu bwoso iboreire ayo ntete ngote byonyonka tuliyo mogetutu bono aya ni gole umurai Kisii County. Goripoti rigetoseni Candice TV irithariane Brighton Makori.